latamu ni miriyehu karitu napulung naparumunda lalu diana rukuna nahaku bulung nai miri wieling lahurat epihu kawudu dambu dalar hakambul hau lupalan dalar dokambul dambu napapatanda nda yedu yaka nandalar hakambul walu bawana roku lipat dua nai karitu ni tamboda bana roku nangahu nai ala na mambulung pia kunaka patalihinya di ama amumbuhan kula tam nai miriyehu karitu nahuri manganga etinda talangana napat imbak tayo nyuta tau ladalong buhang da papiring laang dapat tau matanya kauna nanduma napaperlunda da ndumalurinda yapa namahabutu duna na tau ira manganga etia dangun dan nambuhang a papiring laang dapat tau rukun naluri malundong bu na tau bu jadilah pamanganga eti na imbak ya na tau hawin naman dia pahama iring tau naman daraka lapaninya lapangia nama pahama ang buhang tamu miriyehu karitu ruku yena na tumbu la lurid atau karienja la epi lahau panjang na tau harani la epi dakanandi na luri malundong ndumat anyuda ayah lahau panjang na tau yahundi wada may ana na luri malundong ndumat tau na mamanundong palaku ya na uku lahuratu matua na matuli ya na hurat epi na pakarangi ya kanadu ya na luri malundu nuna badia ayah na pakanyuru lupang bu labana handirang lama mangunya na kanyuru Imiri ala na malilay miriyehu pada panjadi nanyaka buan dapat na tahu palihnya dan mengalanya na anda lay ama nuna iya dia rukuluri malundu bahaku nai alam ang buhango pundaban tatami miriyehu kalitu buanda bana na tau na mambada tarima ya na luri malundu kaninya lahuri na matarima ya na tau hawien na luri malundu le miriyehu iya ya na kanyuru na pawana kalupang ambuningu do haatu tau na maningu haku napatentukannya na malundong na ang napataw. Kanado na malundong nuna bahakumiha na imiri aya. Bakuwaha na imiri aya ana rukuna luring lundong. Yeduya ka buandabal na tau harani. Lupang makabigi lapahawanje nduma na parahaya rukuna luri malundong nuna. Denduma na nyuda miha aya. Nduma buandabana na tau lapinutana niya. Amin.
dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.